بله تماشاوانی هیجا هون بخیر هاتن د برنامه کنودا د برنامه کردی هین دبمدا ام دی سال پیشبری ونه بله هوانو هونج بخیر هاتن بله ام د درس بوری دا ام لسر تیپ بدنگ سکنی بون ام دخوازن جوی دری دوام بکن بله امشکی جان تیپی ما بون حسن ما حرفي عفرم تدرس أخو تعقيب دكي تشوفيني عفرم ونجي تعقيب دكن بله ما باش بله أمل ما تيبين ما مابون أنا في واتشبو مدقو تيبين بدنگ بله استخوازم سری برنامه ده پرسه کی جبکم جهات تیپ بدنگ چبون تیپ بدنگ evet بتنه ناين بله ان بجنواره تیپ بدنگ و تیپ دنگ دیر یکو بتنه ام دکارن ببیجن بجنواره تیپ دنگ دیر بله ام لمه مابون ام بنویسن مه بفي شكلي تي گوتن تي تلفظ کرن کی تخوازه جبوی مه پیوک خوش مره بیجه کرمکه مجار بله مجاره ما چیه مجاره ما مه نه مجار بله مجار چیه معنی اوی مجار ما گون ها مجاره ما تیپه بدنگن مجار ترکید بیجن چه جهات بیجن کونو بله پر باش مجار دورده کیجان کورتا کیجان دریجا A دريجة كورتا نه بيجن ما جار جار البدري دريج دكي بله ام بيشرا كي تخوازي بيفا كدي حسن كلامك مزقفت بله مزقفت چيا كي تخوازي بيجي معناها وي بالتركيد بيجن جامي نويا جامي ام كرديم بيجن مزقفت اف هيف ام كارم بيجن كردية جامي اصلي خو بعربية نويا يعني جمد من توب من باسكي هفتين ام تركي جيد بيجن چه بيجن جامي بله ام جمي ببورن متخازن جبوي مي برسكي بكن كرمكه مزگین ام کارن نيجي بنويسن مزگين انجي مزگيني بله تركيد بيجن چه مزگين müjde değil mi? Bale, avcı peyvek hocam kan veci binivisin. Mizgin veya mizgini bejinçe müjde. Bale. Em burin jmeye em hadna ne tipe ne çavate gotun bir şekli bejin ne. Bale. Kit xwaze bejej boyme peyvek. Ner. Bale. Ner. Çin bejin Türkiye yani erkek ya işte nemi ne ya her dikil dici heaven ner u me and bejin am insan red bejin çe mer u jin lebeli be ağlabaj boy belki hayvan am çetir ner u me bekartinin ne ya mesela bejin ev hayvan nera anji me ne ya böyle pişti ve peyvekadi keremke نزان بله کارم بنویسن نزان معنی چیه نزان جهات بله تش نزان yani تش نزان جاهل بجن چه بجن نزان یه زانه و یه نزان نه یا عالم و جاهل بله پشتی ویرا پیوکدی کرم که نفش بله نف تا معنی نادر کبیان بجن چه نفش چیه نفش تركي نسيل بله هيفك خوش ام ويجي بنويسن نشف نسيل بله ام جه نه ببورن ام گهانه کی جاني هيفك كرديه ديسا تيبك كردي كلامكن كي خوازي هيفك خوش بيجش بوي بلنگ بله بلنگ چيا اوجی فنکا شیرانه وقت شیران جنسی کی نه ام کارم بجن جنسی کی شیران ربله اوجی حیوانه کی درنده یا نوای بشقی نزیکی شیرات تشبیه شیر ترکیل بجن قبلان بله پشتی بلنگرا جات پینوس نوای güzel پینوس چیا قلم ام بتركيد بجن قلم براستي قلم بعربيه نويا
قلم بعربية ليه تركي جد بيجن قلم بينوس كردياوية يعني لينوس var. بيد نفيسن يعني نوعا أم بيد نفيسن بيجن بينوس Mamoste Lenus ye. جبوي بينوس دبيجن لينوس كي تخواد بيجن دفتري تشوا يعني ليد نفيسن نوعا Eko ledin. يكو ليد يعني سر دفتري النفيس يجبروي قوتنا شيء لين نفيس جدلا قوتنا لينوس بله پشتی پیرا قا هیا قا آنجی کو تريد بيجن بالانجليزي اللي د كردي ده تلافظا وچيه بيجن قا بعربي ام كارن بيجن چكافي قاف د بيجن يعني بچكي هشك نوكا كي نويا بچكي هشك بيجن قاف چاوا پیوا پیچتكن جبوي قا كلامك جا قير قير چیه معناوی کی تخوازی بیجی قیرا زاروکا قیرا زاروکا بیجن جبوی گلی و گازن دو فریاده ام بکارتینن و جغی ویجی اند بیجن جبوی زفتیم بیجن نه یا قیر زفت جویری بیجن قیر başka kelime kedi peyve kedi قریش ام کارم بیجن قریش أفجي يعني جد بيجن جمار يعني جد بيجن قلير نويا أفجي بمعنى بتركيد بيجن تشكير بلي أم جقي بقول أما أم فكرن في بيجن أف جلكي تيبكي مهمة تيبكي بقدرة جبرتشي جبركو أف وكيف تبلي هفد بيجارنا نويا جبر ويد في أم فيناكي بدقة بخير كلامك هم قاصد كردية قاصد أم كارن بيجن كردية نوعاً بيجي شيء قا صد حتى هم كارن ببيجن كو أمير بيدي معناه بيجي بنفيسن قاصد شيء بتركي معناه Kast etmek. الشي بيجي الشي بيجن قاصد بيجن الشي وكاكو بلكي تبي راود نو بهارا أحمد خاني دا وكوزان كردي وعربي فرهنگ قد بيجي دبي خدي الله قاصد رسوله أي خديزان خليفة شارن دوازده إمام أي مسلمان نوعا هذا مكان بيجن سريود بيشد بقاصد رسوله رسول جيب عربي الشي يعني جيب معناه في خمر ما مست هستشكت برسم كلامك بلا نزح ما بزح بكردي أم شو بيجي قصدت مثلا قصدت مك أم بيج يعني بتركيد قصدت مك مثلا بيجن شيء مش بوي تقول يعني تريب تركيد بسني قاصد ettim أنا بيجن جبو قالك شكلان فينا أكيد بكارتين نوعا مثلا دبي كيمي قاصد ettim تركيد بيجن أم كرماني بيجن شيء تجبوي كي قلت نوعا يعني جاند بيش شكرا أحمد رمى قلت يعني ما أو قصد بلي أم ببرش قا أم هاتنا شيء ر بلي ر كيت خوازي بيجي وكر ر تيجوتن بلي حسن رزمان بله پیوک خوش رزمان معنی اوی چیه؟ دیل bilgisi gramer dibêjin ne rêziman belê em hatine tîpa S çi şeklî tê gotin vî şeklî S belê şîrove belê şîrove hema hesen tu guhdarî me nakê berî ana ش مگو چه مگو سه نه یا شیروه هکذ نه غلط بم بشه دست بید که حسن انا سوری بله سوری چیه یعنی نظر صوره سری مزنک بله میگو قد بیان صوره نظر کرم کی خوازه بیجه جبوی سه بیجه سیف نه نه سیف چه سیف بله نه يعني بتركي سيف هيا او معنى ايريت كردي دم كان بيجن بك سيفنينا لسيف هيا شي معناه ايه بيجن الما بلي بيبك خوش سيف بشرا سيوي يكو بيكاسن اري ي سيوي بلي يكو ام بيجن باوي مربي ام جيرت بيجن چه ام بيجن سيوي بويا نويا بلي ام سيب بورن بس خازي بيجك كرمك صار نويا صار چيا تشتا نقرب نويا تشتا جمدي عند بيجن ياش بو هواي من بلي عند بيجن ايرو الدنيا سارة يعني نقرما بلي ام بورين ام هاتنا كي جاني حسن
ئەم هاتە شێ ئافر دەفێم کرد هاتێت چه گوتبانە شیرۆڤە شیرۆڤە چ دەستێ پێتکی حەسەن شێیە شیرۆڤە بەێ دەمە چیە شیرۆڤە خێزیکەوێ بەێ حەقیویدا ئەم بێژن معناوێت تێنی زمان معناوی پشکی دڤەکێ معنای وەختێ مڤەکردن بژین چه شیرۆڤە کردنەوەیە وەکەکو بێت تشتێکی تام نایزانین بمەرە ژمەرە دازانین بێ ئەم بنویسن وە دوێ شیرۆڤە شیرۆڤە مەگۆ چه مەگۆ یۆڕوم نەوەیە ترکی یۆڕوم بێ شێمە چەند پێی بۆ یەکە دیژ بێژن شێ کەرەمکە شێر شێر بەێ شێر چییە ترکیم بێژن ئەسلان وەختێک کول سەر ئەفچیک نەبێ خێزێک سەر نەبێ وەکەکو بوو شەر ئەوژی معناوێ بە تەمامی تێگوهارتر ئەرە خراب بەێ ئەم بورین ئەم هاتنە کیژانێ تە تە وەکە تێ تێگوتن کی خوازە بێژێش بۆی تێ کەرەم کە گولسم تایبەتی 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 چییە تایبەت ئانجی تایبەتی بمانەیە ترکیت بێژین چه ئۆزەل ئانجی ئۆزەلێکنەوە یعنی تشتێکی کوجدات یاوێ هەبێ ئەن بێژین چه تایبەت تایبەت ئۆزەل بەێ ئەم هاتنە vê vê çawa têgotin weke vê weke tirkî çawan bêjin mesela bêjin çi tirkî bêjin ver vê vî şekî têgotin ji bo vê kî dixwaze peyvekî bêjê çek nabînim bêje vajî dibe vajî 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 derî em lazım em vê nakê tevlî peyv nedî nekin vajî yani Tirkî de bunlar da ne bu mani? Mane kevîdî heye ve tiştekî ters. Mesela bêje te îşlikê xwe te gumlekê xwe vajî li xwe kiriye. ters. Ha ters. Ne wê? Yani lera jî bêjin çi? Bêjin bere vajî. Ne wê? Bi her du şekla jî tê bikaranîn. Belê vajî piştî vêre yekadî Vexwarin vexwarin. Belê vexwarin. Vexwarin çi ye? Dema ku me tiştekî doxî Tiştekî doxî bê vexwarin. Tiştê vexwan Dema tiştekî vexwet bê vexwarin. Aferin de baş. Te gelek şîrova xweşik ji kir keremke. Tirkî dibêjin içecek evet. İçecek, ancı içmek ne oluyor? Yani xwarin yemek, yiyecek ne ya? Ve xwarin içecek. İşte ku em bêjin ron bin, rahn bin, avî bin, em bêjin vexwar, işte hişk bin, em bêjin xwar. Ne ya? Belê. Em biborin wê. Wê gelekî mühîme ji ber ku wê û vê tevlî hev dibin gelek cara. Gelek insanê ku Kurdî baş zanin jî vê û wê tam cuda nakin jeb. Mesela vê ew hat. Yani ji bo ev dibêjî ew hat. Lê belê ku dibe ew hat, ew zame ku nel cemme hatî ne ya? Lê ku dibe ev hat, evêl cemme ev hat, ew nehat. Ew dûr, ew ku ez nabînim, ew dûran bêjin evî çû, bêjin ew. Erê. Ew nehat, lê ev hat. Mane eva nizîkî ew dur. Telaffuz û gotina va gelekî mühîm e. Benake ji bîr nekin. Vê û wê. Belê. Benake ji bîr nekin. Ji bo wê em çi bêjin? Keremke? Welat. Welat. Welat an welat. Em bêjin em ê peyveke dî bêjin. Yekedî werger. Were guhartin. Werger. Belê em karin bêjin. Werger. Ji bo Tirkî bêjin çi? Bêjin çevirî, vegerandin, wergerandin. Belê. Peyveke dî keremke. Wendabûn. Wendabûn. Wenda anjî wendabûn. Lê em karin bêjin bi di şekla jî karê divê binivîse. Wenda jî tê nivîs gotin. Wenda jî tê gotin di şekla. Tiştekî ku bêjin nel meydanê bê xuyanekê em bêjin çi? Bêjin wenda bûye. Belê. Du wêre xê heye. Xê. Xê. Xelat. Xelat. Belê. Em bêjin telaffuza vê gotina vê jî gelekî mühîm e qedre ji ber ku di Kurdî de hê jî heye û hindikekî jî em karin bêjin hê heye gelek em nakê tevlî wan nebe te got çi te got xelat yani diyarî hediye ne ya belê xelat piştî vêre em bêjin xelet mesela vî jî mühîm e mesela xwedê ku divê dirêj nekê ku tu vî şeklî bixwênî yani jî tu binivîsê mana wê bi temamî tê guhartin ne ya تبين فلان تشت غلطة يعني نراسته نوعا لخلات هدية دياري تشتكي قالكي جي جدايا جبر تشت جدايا جبركم آي دريج دخوين كلامك
ام دبیم غلط یا غلط غ دوی خ ام کارن بیجن د کوردی دا تیپا غ نینا لجبر کود کوردی دا به پیوی کو غیتی دی هی هندکن او نکتیا الفابای کوردی لبرت چند کلمه کده و ام تلفظ اوی بلی بکن دقیقا خرا نبی ام کارن وقت هر مسئله هاتی سروی امش بوی عینیجی و بیجن وقت چه وقت ام دبیجن يعني عين د كردي د نهاتيا بكارانين يعني ام بيجن تيبا عيني د عربي دهت كردي دنينا لبلي د چند بيوي كردي دا تي بكارانين ام بدوي خو ويد بيجن ام نويسدن انا نويسن وكان بيچه بيجن علي يعني وقت وقت تركيب بخواني تي بيجه چه تي علي علي جي معناوي خراد به تلفظاوي راست نايغوتن ام بيجن چه علي نه علي بناكيجي قالك ام زانبن سلب سكن كانت تشي بيجي علي عينج هذا عيني رجي ام كان سرويجي بسكنن وك ام بيجن تشي ام بيجن عينا حتى ام بيجن برنامج كما هيا وكون زانن د دنيا تي في دشتي وشاندن نابي عينيه قالك تماشواني ماجي ابناكي ام كارن بيجن نرخاندنا قلتنا وغلط نفيسيج بركو چاوات خوينن بيجن اينه اينه خواندن که غلطه ناوی وی چاوت خواندن عینا تی خواندن و در نهایت هریم نتیجه بیشین نینک در نهایت بیشین عینک در نهایت بیشین عینا عینک هم کارم بیشین بچوشکه لعینا یا مزنه اف بعینا یعنی بچکی ام عینه عین تیپ عین الفدری بلیدکن بله ما پشتی خیره ما گو چه یه هیا یه دام چی بیشین ان بيجن چه بيجن يار نه یار يار چیه يار يكنت حز يدكي يتجي حز دكي بيجن ويدا چه بيجن يار دوست هوال نولو يتحجنكي يكو اوجي حشتنكي اوجي استحزنكي بيجن چه نيار نيار اف بيف في شكلي چه ويا اف يارا اف نيارا او دجمنا يعني جد بيجن دجمنا ويا بله پشتیه تیپه کی ماما اوجی چیه زیا آفرین حسن تابش زانی بوم تشکو زانی بوم كنا تعلمنا ام خاندكار بله هند بنا یا اف چند درسن تتكوي درسه كردي دا بريد تقلقي پیش كتي ان شاء الله دنيزتي به رزمان زانكي قلقي باش ان شاء الله بله جبوي زي كي تخوازه چي بيجي كرم زاننگه امي في الفيدري بنويسن ما گوچه زانینگه زانینگه اوجی پیوکه خوشه نمیش بوی یونیورسیتی تی گوتن زانین تشتا bilgi ام بیجن زانینگه هیچ جهوی لودر انسان بزانین دبی زانه دبی جوروی گوتنه زانینگه بله پشتی ورا کلام که زراف ام کارن اوجی پیوکه بقدر مهمه جبرکو هفناكيجي بلكي خواندناوي يكبي اما دمعنا جي دركبن الجور جوتني اختت بيجي زراف تبتكي زراف بيجي تنرم بيجي تي معناه چه تشتكي نيستور نوع زراف ليكو تبيجي زراف بتشكي ستور تبيجي بتركيد بيجن چه öd نوع اوجي اورغانيكا ده لاشي انساني ده الهندرو انساني ده بيجن چه بيجن öd زراف öt anji magoçe ince ne var te demane bale tipe ma خلاص بون ده هما درسامه وقتی خلاص بون می درس جديده حساب هفربن ان شاء الله بله تماشاوان هجا كردي هند بم الفيدر خلاص بو حتى درس كتي حتى كردي هند بما كدي اما دي حساب هفربن بمينن خير خوشيده روج باش